Hindi iria andu eri maranyitithanio, ciugo iria maugaga ni nguturania nawe nginya gukua cionekaga iri huthu muno andu makiuga undu uria thutha-ini wonekaga tari o itheru andu macoka gutigana. No family imwe kuuma ituri-ini ria Njoro ni monanitie utiganu thutha wa gukorwo mahikanitie kwa ihinda ria miaka 4 na wendo wao ugathii na mbere na kuriruka ona thengia wa David Muriithi wa Cira uria niwe mwene mucii uyu kugia na thina wa munyiginyigi undu ro mutigite ari na wonje. Muriithi makoretwo mahikanitie na mwendo wake Teresia Wangari kwa ihinda ria miaka 4 na ikoretwo iri thabari ndaya kuuma hindi ria arwarire na gutigira mutumia wake murigo wa kurera ciana ciao hamwe na kumurora we mwene. Nimekuwa katika hii wheelchair na katika hii kitanda, kwa hivyo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Juu wakati mwingi lazima mke wangu awe karibu na mimi aweze kunitoa nje na kunirudisha, kwa hivyo ni changamoto. Ona thengia wa mathina maya mothe Wangari uria riu mari na ciana igiri ndaigana gutiganiria muthuriwe akiuga ni oire mihitwa hindi ya kihiko kiao gia kwenda muthuriwe mahinda mothe ari ona mwihoko wa kuhona gwake. Sitachoka kuwa na yeye kwa hii miaka 4 yenye amekuwa akinitegemea mimi kama mke wake, kwa sababu hata babo tulioana kuanzia 2006 mpaka 2013 tumekuwa tegemeo lake. Na kwituri-ini ria Kabarnet kaunti ya Baringo, family imwe iria ikaranitie kwa ihinda ria miaka 30 iri na gikeno muthenya wa umuthi magikuguira muthenya wa Valentine marora kuria maumite thabari ndaya ya kihiko kiao. Miaka 5 mihituku wendo wao ni wagerekirwo kabiru hindi ria muthuri mwene muciu niwe Sokoti agire na thina wa higo undu uria wokire uri kimako kuri family ino. No mutumia wake ni rutire kumuhe higo yake undu uria wacungiririe Sokoti kuhona. Kuana si kwa mali na si kwa sura. Kuona ni kwa upendo chenye Mungu haliweza kuweka nyoyo zetu na kusema muishi pamoja kwa shida na kwa raha. Kama alikuwa anafuata vitu zingine angesema hata hii mzee amekuwa mzee, wacha si aende tu, lakini alikataa hiyo. Ndio alimsaidia na tumekaa tangu hatuchagosana tangu tuone. Thengia ya ndwari wendo wa ayeri ni ugashirite makiria. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjiru wa Njuguna.